Salamat. Para sa vlog. Gataliksik. Basa na di ako cellphone. Para sa vlog. Finally. What's up? Git. Again. Di makita. I've been here for an hour already. And they just showed up. Yes, I'm late. Sige. Tugsa ko balik. Finally! Happy to me. 7:30 na. Dami. Happy birthday! Asa mga on? Ang na. Binara mo nagbuhat niyo yung kono na? Wala, kailangan mo dire si Garang. Kuhan. Nakahuman ko sa ka-album ni Lauren Leyna. Asa yung mga on? Abangan. After how many hours of discussing where to eat, at tumisa, Pyramid by Jake Cyrus. Bye-bye. Finally! Pork chop. 241. 2 for 1 put. Pyramid! Ganda na na saktong lighting. And this is it, pansit. Kain na na. Happy birthday to you. Oh my God, wala nag-expect na ano kadaghanan mong i-order. See? Alam mo kaya ang gingon kay good for 2 person. Daghan na rin ano eh. Kaon tayo kay gutom na. Atong tiyan. Ano pa na? Later on, let's check it out. Oh, busog nami. Wala na mo na ang mga i-order. Kadaghan kayo so nag-bring home eh. What's up guys? Napa sa Pyramid karon na natin mga viewer diri. Hi ate, thank you. Yan sayang. Hi. Ano yung channel? Ano yung channel video? Kunya, no, kay dili pa man ko sa Ireland. Ako Sige pa lang. na-edit. Sige. Sige, subscribe lang ko din mo. Follow niya. Ikupuhon. Sige, bye. Thank you. Bye-bye. Hey yo guys, and I almost forgot. Don't forget to hit like and subscribe and see you in the next vlog. Bye-bye.